Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize impagarike n'ubugingo. Nshuti bakunze mugenda abana twe badukurikira muri Rwanda, abari Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba, Uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Hope kabisa ko mumeze neza cyane. Hanyuma rero reka twerekeze ku makuru yanditswe mu itangazamakuru bitandukanye. Reka mpite nkubwira ko amakuru mfite nuko RGB yahagaritse amasengesho yo kwa Yezu Nyirimpuhwe aho ni mu karere ka Ruhango, ubwo abantu nkajya gusengerayo. Mwitonde urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rwahagaritse by'agateganyo amasengesho yaberaga ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango kubera impamvu z'umutekano w'abahasengera. Nibara kandi yo kuwa 17 Gicurasi 2025 yandikiwe Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa wa Diyoseze ya Kabgayi. RGB kandi yasobanuye ko ahaberaga amasengesho atuje ibisabwa mu bigendanye no kubungabunga ituze ry'umutekano. Mu gihe byemejwe nyuma y'imisuzuma ryakorewe ku bitabiriye amasengesho no ku itariki 27 Mata 2025, aho abantu benshi bahahuriraga nyine byateje umuvundo ndetse bamwe bakakomerekera. RGB yavuze ati mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abahasengera, amasengesho ngaruka kwezi nayo ngaruka mwaka yahagaritswe kugeza hafashwe ingamba zihamye. Namye kandi kwa Yezu Nyirimpuhwe ni hamwe mu hantu hasurwa cyane n'abemera baturutse imihanda yose nyine, ndetse buri kwezi habarirwa abarenga 80,000 naho nafatwa nk'ahera cyangwa se nk'ahantu hera nyine ubwo just holy, aho benshi bavuga ko bahakirira indwara zitandukanye. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ni ingoro yashyizwe ku rwego mpuzamahanga ijya ku rutonde rw'ahantu hakorerwa ubusabane na Yezu Nyirimpuhwe ku isi hose. Aho ni mu karere ka Ruhango. Reka mpite nerekeza kuri iyi nkuru iyo hanze y'u Rwanda ivuga ko Goma AFC ubwo ni M23 yakozanyijeho ndetse na Wazalendo. Amakuru kandi dukesha igitangazamakuru bwiza Boycom ivuga ko kuri iki cyumweru tariki 17 Gicurasi 2025 ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC risanzwe nyine rirazwamo umutwe wa M23 ubu rwakoze igiterane cyo gushimira Imana igihe nyine bamaze mu ntambara zo kubohora Repubulika Demokarasi ya Congo, ndetse aho kuri ubu bari bamaze kwigarura intara ebyiri za Kivu zombi. Hanyuma n'amasengesho yabereye kuri Stade de Unité iri mu mujyi wa Goma, aho kitabiriwe n'abaturage batari bake nyine bari buzuye stade ndetse n'abayobozi batandukanye haba mu rwego rwa gisivili ndetse n'urwa gisirikare. Akaba hari mu masengesho nyine yitabiriwe kandi na Colonel Nanka, umuyobozi mukuru wa AFC M23. Ni igisane cyaranzwe indirimbo nyine zo guhimbaza Imana, zo kwishimira buryo nyine yarinze abaturage mu gihe by'intambara ndetse ikarinda n'abasirikare ba M23 kuva mu batangiye rugamba rwo kubohora Kongo kugeza uyu munsi, kandi bahanganye n'ubutegetsi bubi bwa Kinshasa byobowe na nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Colonel Ernest Sebahizi usanzwe uyoboye nyine brigade ya mbere muri Rucuru wafashe umwanya wo gushima ndetse no gushimira Imana yabarinze mu mashyamba y'imisozi ya Sarambwe, ndetse kandi kugeza bafashe umujyi wa Goma na Bukavu, ndetse bakaba bagikomeje no gufata ibindi bice. Yavuze ko bafite impamvu nyinshi nyine zatuma bashimira Imana kuko nyine ngo yabakoreye ibitangaza bikomeye cyane. Yavuze ati Imana ni y'abasirikare, twebwe tuyibanza imbere kuko tuzi ibyo idukorera ndetse n'igikomeje kudukorera kuva tukiri mu ishyamba kugeza n'ubu. Ishimwe rirarenze nta n'uwashobora kurivuga kuko iby'Imana yadukoreye isi ntibyumva, ariko twebweho turabyumva, turashimira kandi tuzakomeza kwishimira. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Katembo Julien yavuze ati ubutumwa n'aha abaturage n'abakongomani ni urukundo, ibintu byo kureba isura ntabwo bikenewe muri iki gihugu. Dufite igihugu cyiza, tube mwe kugira ngo Kongo yacu itere imbere kandi ibe amahoro tutarebye ku masura, kuko icyita rusange cyacu nuko turi abakongomani kandi iyi Kongo zubakwa natwe ubwacu. Nimujye kandi uyu muyobozi kandi yavuze ko imyaka 13 ishize Imana irinda abaturage ikabarindira iyo bashwiragiriye, ariko uyu munsi bakaba bemerewe kugaruka mu gihugu cyabo. Ari amahirwe akomeye cyane. Atanga urugero rwa Dawidi, nyine yatanze urugero rwa Dawidi ko Imana ikora n'abantu bake kandi ikabashoboza gukora ibikomeye ndetse abantu benshi batakekaga. Kugeza ubu umutwe wa M23 kandi usanzwe barizwa muri Alliance Fleuve Congo umaze kwigarura nyine intara ya Kivu ndetse n'amajyaruguru y'amajyepfo kubarizwa mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, imijyi ukomeye muri aka karere. Aho umujyi wa Goma kandi ubarizwamo n'ikibuga mpuzamahanga cya Goma kuri ubu nyine kimaze amezi 5 nta ndege ikigwaho.
Iyi stade kandi Eternité nyuma y'igihe cyari gishize nyine nayo nta gikorwa kiberaho, ariko ubu ikaba yemerewe kubaho imikino itandukanye. Biteganyijwe ko ikibuga cy'indege cya Goma nyine nacyo cyongera gukora nyuma yo gusanwa kuko cyangirijwe n'abasirikare ba Congo FARDC bafatanyije n'ingabo za SADC ndetse n'abacashuro b'abazungu bari mu ntambara na M23. Nibyo kandi muri RDC umushahara w'abasirikare ba FARDC nabo bari Kivu y'Amajyepfo bari kuvuga yuko ngo baba waranyerejwe. Amafaranga yaragenewe kwishyura umushahara nyine w'abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bakorera mu majyepfo mu ntara Kivu y'Amajyepfo yaranyerejwe. Iyi nkuru kandi yatangajwe n'umuyobozi wa brigade ya 11 mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryageze kuri Radio Okapi kuri iki cyumweru ndetse tariki ya 18 Gicurasi 2025. Muri fax nyine yandikiwe abayobozi batandukanye b'imitwe ya gisirikare mu karere ka komanda wa brigade yasabye umuntu wese kubona ukekwaho icyaha cyo kunyereza amafaranga Colonel Nkuru Kirenga Delphine kumuhata muri yombi ndetse akamushyikiriza ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare muri hafi. Inyandiko kandi ivuga ko gutoroka k'umusirikare mukuru ndetse byavumbuwe mbere y'uko nyine batangira igikorwa cyo guhemba mu minsi ishize. Mye kandi kunyereza umushahara w'abasirikare ndetse kandi kuje mu gihe imirwano ikomeje kuba hagati y'ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo n'inyeshyamba z'M23 muri ako karere. Umuvugizi w'ibikorwa bya Sokora mu majyepfo yemeje aya makuru ndetse nta gutanga ibisobanuro birambuye mu rugendo aherutse gukorera muri Uvira. Umugaba mukuru wa FARDC bwo n'ingabo z'igihugu cya Republic Democratic of Congo yashimiye abayobozi ba politike n'abasirikare ko bari birwanya nyine imbere y'inyeshyamba z'M23 uzigaruriye umujyi wa Bukavu n'utundi turere twishi two muri iyi ntara. Hanyuma reka mite nirukanga cyane njye kuri inkuru ya New York ivuga ko ubwato bw'igisirikare cya Mexique biri kuvugwa yuko ngo bwagonze ikiraro cya Brooklyn. Abantu babiri kandi bapfuye abandi 19 barakomereka nyuma y'uko ubwato burebure bw'igisirikare cyo mu mazi cya Mexique bwo bwitorezwaho nyine bagongaga ikiraro cya Brooklyn cyasebwa n'ikitwa Brooklyn Bridge mu mujyi wa New York. Polisi yavuze ko ndetse ubwato bwakutemo ko burimo abantu bwa 277 bwatakaje ingufu ku wa gatandatu ubwo kapiteni yayoboraga nyine ubwato bituma bwerekeza ku kiraro bakigonga. Umuturage wa Brooklyn Nico Collins wabonye iyi mpanuka nyine yavuze ko ako gace kateye ubwoba cyane. Yatangarije AFP ati hari induru nyinshi abasare bamwe banagana. Umuyobozi w'umujyi wa New York Eric Adams yemeje kuri X ko nyine abantu babiri bapfuye naho 19 barakomereka bari bamerewe nabi cyane. Ikiraro cya Brooklyn ntabwo kandi cyangiritse cyane kandi cyongeye gufungurwa nyuma y'iperereza ry'ibanze. Ubwato kandi bupima metero 91 z'uburebure na metero 12 z'ubugari nk'uko nyine bivugwa n'igisirikare cyo mu mazi cya Mexico. Kugeza ubu bwahagurutse mbere bwa mbere nyine mu mwaka wa 1982. Buri mwaka ndetse bufata urugendo nyuma y'amasomo y'ishuri nyine ry'igisirikare ryo mu mazi hasozwa imyitozo y'abakadete. Mye kandi uyu mwaka bwavuye ku cyambu cya Acapulco cyo muri Mexique ku itariki 3 mu mwaka wa 2025 hanyuma bagomba gusoreza urugendo rwabo nyine muri Islande. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Finland abantu 5 baguye mu mpanuka y'akajugujugu nyine zagonganiye mu kirere. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko kuri uyu wa gatandatu abapolisi bavuze ko abantu 5 bapfuye nyuma y'uko kajugujugu ebyiri zagonganiye mu kirere ndetse mu burengerazuba bwa Finland. Polisi ndetse yavuze ko impanuka zo mu kirere yabaye nyuma gato ya saa sita hafi y'umujyi wa Kautua. Ibisigazwa byaguye muri metero 700 uvuye mu muhanda wa Ohikorotie. Umupolisi mukuru ushinzwe iperereza yitwa Johannes Sirira mu ijambo rye yavuze ati ku wa gatandatu abantu 5 bazize impanuka y'akajugujugu hafi y'ikibuga cy'indege cya Eula. Igipolisi cya Finland kandi cyemeje ko abantu 3 bari muri imwe mu ndege abandi ndetse 2 bari mu yindi. Kajugujugu zombi ndetse z'abasivile zahagurutse mu murwa mukuru wa Estonia Tallinn zerekeza ku kibuga cy'indege cya Pikajalifi Kokemaki mu birometero 15 uvuye ku kibuga cy'indege cya Eula. Mu gihe itangazamakuru byaho byatangaje ko zari zitwaye abacuruzi bo muri Estonia. Ni muri uru rwego ndetse abapolisi ba Finland ndetse na Estonia barimo gukorana bya hafi mu iperereza nk'uko nyine byatangajwe na polisi yo muri iki gihugu. No gusa kandi ntabwo nabura kubabwira ko tuvugana imirwano ikomeje hagati ya FARDC na Wazalendo muri Itongo ndetse na Bukombo. Imirwano irakomeje ndetse kuri uyu munsi
hagati y'inyeshyamba za FCM 23 na Wazalendo mu gace ka Butsare muri groupement ya Tongo teritwari ya Rutsuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibindi bitero kandi bigabwa mu bendero bya Wazalendo muri groupement ya Kombo. Dusoreje amakuru twari twaguriye kuri uyu wa 19 Gicurasi 2025. Amakuru tubashimira kuba mwayakurikiye, hagati ibiganiro byo biracyakomeje, amakuru ajya komeza bagira kuri Trend Innova TV. Ndabashimiye.